फैगौ 23 आगस्टआव बेसेन नाङाजासे रायजो राजाफोरनो हेल्थ चेकआप होगोन क'क्राझार सहरनि क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुवाहाटी जालुकबारियाव थानाय सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गुवाहाटी हस्पिटालनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारा हेफाजाब होनायाव फैगौ 23 आगस्टआव क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि थाखाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मेगा हेल्थ चेकआप लोगोसे सावस्रि सांग्रांथि मावबादा खुंफुंनो साखाफारा। बेखौ लानानै डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनि डक्टर उमेश फांसु, गुवाहाटीनि डक्टर धीराज पाठक आरो डक्टर मानस प्रतिम हाजरिका बिथांमोनजों सावरायलायो आरो क'क्राझार फरायसालिमानि जायगाफोरखौ नायगिदिंहैयो। बेसेन नाङै मेगा हेल्थ चेकआपआ क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ देहायारि जेंना थानायफोरखौ फैना नायजाफैनो थाखाय एबसुआ खावलायहरदों। बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादा हाबाफारियाव गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटालनि गागि देहा फाहामगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। सावस्रि सिबिथाय बादा हाबाफारियाव थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय गासै राहा थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाल गुवाहाटी लोगोसे बिटिआर सरकार जथाय इनिसिएटिभआव स्पेशली गभ आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटाल बिथांमोननि प्लेटिनाम जुबिली आरो बे प्लेटिनाम जुबिलीनि खौ बिथा खालामनानै बिथांमोना बड'लेण्डआव मोननै हेल्थ केम्प मेगा हेल्थ केम्प आरो बेसेन नाङै फ्रि माने हेल्थ चेकआप बिथांमोना प्रप'ज खालामदोंमोन आरो बिथांमोना मदद बिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बिटिआर काउन्सिल सरकारनिफ्रायबो। दा जोंनियाव मदद बिनाय हिसाबै जोङो बिथांमोनजों गुवाहाटीयाव सावरायबाय। बिथांमोननि जि प्रिन्सिपाल, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो जिखिनि डक्टर स्टाफ दङ, लोगोसेनो क'क्राझाराव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो उदालगुरियाव उदालगुरि कलेज 23आव क'क्राझार आरो 30 तारिखआव उदालगुरि आगस्ट'आव बे मोननै तारिखखौ थिग खालामनाय जादों। दा बे जिहेतु मोनसे मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस केम्प जागोन, दा बेखायनो नर्मेलि जोंनि हेल्थ चेकआपआ रिमट बा जेराव माने आनरिच एरिया दङ, जेराव माने सावस्रि बा देहायारि जिखिनि जेंना जेंसि बा बेमार आजारनि जि थासारि बेखौ नायनानै जोङो 150 बा 200-300नि रायजो राजा बा पाब्लिकफोरनि मोनसे हेल्थ चेकआप बा केम्पखौ खालामनाय जायो। खिन्थु बे बाराव जोङो चिरां आरो क'क्राझार जोङो बेखौ इन्ड' भुटान बर्डार बा पर्बतजरा बा जेराव जेराव हेल्थ चेकआपनि निड बेस गोबाङानो बेमार आजाराव गोलैयो, खिन्थु बिथांमोना नायफैनो गोबाङानो फैया बा गोबाङानो सिकित्सानिफ्राय गोजानाव थायो आरो गोरिब गुन्द्रा बा जोंनि रांखान्थियारि थासारिनि थाखायबो गोबाङा सरकारि हस्पिटाल बा प्राइभेट हस्पिटाल जोङो थांनो हाया, जायनि थाखाय गोबां जोङो गाज्रि बेमाराव गोलैनानै भुगिनो गोनां जायो बा आधा बैसोआवनो जोङो देहाया नोरजिया जायो आरो थैनो गोनांबो जायो। दा बेखायनो आयुर्वेदिक आरो एल'पेथिक 80% आयुर्वेदिक आरो 20% एल'पेथिक मेडिसिन कम्बाइन खालामनानै स्पेशेलि आयुर्वेदिक फकास जिहेथु आयुष्मान भारत अल अभार इन्डियायाव सोलिगासिनो दङ, दा बेखौ टारगेट खालामनानै प्राय 3000 माने पेशेन्ट बा पाब्लिकफोरखौ माने 40टा लकेशननिफ्राय जों लाबोगोन आरो क'क्राझार टाउनाव थानाय 8-10टासो जिखिनि स्कुल कलेज दङ, इउनिभार्सिटि दङ बा CITBB इन्जिनियारिं कलेज दङ, गासैनिफ्रायबो 100 to 200 स्टुडेन्ट बिथांमोनाबो 1000 बा 1500 स्टुडेन्टफ्रा बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन। दा बेबायदि जों सिडिउल खालामदों। फुंनि टाइमाव जगा सेसन थागोन आरो बिनि उनाव प्रिभेन्टिभ मेडिसिननि बाथ्रा बेयाव काउन्सेलिं सेसन जागोन। माखासे स्पेसियेलाइज सेक्टराव जेरै नोङो ड्राग्स एन्टि ड्रागनि जेरै बोरैबायदि माने ट्रिटमेन्ट होनांगौ, बेयाव जिहेतु साफिसियेन्ट नाम्बार अफ डक्टर दङ, जोङो प्राय 20टा माने ब्लक आलादा आलादा सासे सिनियर मस्ट डक्टर थागोन, सासे पोस्ट ग्रेजुएट PG डक्टर थागोन जायफ्रा MD खालामबाय थादों आरो बेजों लोगोसे सासे जुनियर डक्टर थागोन, सासे सिनियर डक्टरजों 2 एसिस्टेन्ट डक्टर थागोन। थारमाने मोनसे ब्लकआव 3 डक्टर थागोन आरो बेखायनो 20टा केम्प जिहेतु जागोन, 20टा जायगायाव जाय जि माने डक्टरजों जि स्पेसियलिस्ट जाय बेमारनि जि डक्टर फैगोन बेजों नायजानो गोसो, सोरबा गायनिनि पेसेन्टआ गायनियाव थांगोन, पेडियाट्रिक गथ' गथायफोरनिया बेयाव थांगोन, ENT माने आरो आइ जायफोर मेगननि डक्टर बेयाव स्पेसियलिस्टआव थांगोन
सार्जन जायफोरा अपारेशननि सार्जारिनि गोनांथि दङ बेयाव थांगोन दा बेखायनो नायजोबनो हायै बेबायदि जों सानाखै जिहेतु फुंनि 9टानिफ्रायनो हेल्थ चेकआपआ जागोन मोनाबिलि 4टा 5टासिम दा बेखायनो गासैबो पेसेन्टखौ नायनायनि थाखाय बेयाव माने फुल प्रिपारेसनाव जों खालामनाय जादों आरो जाहाथे बिथांमोना खस्थ' मोना फैनानै जाहाथे जेंनायाव गोलैया बेनि थाखायबो जोङो जिखिनि मदद खालामनांगौ जों बेखौ खालाम गोजोन्थों। আচ্ছা গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজ BTR গভৰ্ণমেণ্ট আৰু অল আছাম বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন এই জইণ্টলি আমি গোটেইকেইটা 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে বা এজেঞ্চিয়ে আমি মেগা হেল্থ কেম্প পতাৰ কাৰণে BTR এৰিয়াত আমি 2খন মেগা হেল্থ কেম্প হ'ব। প্ৰথমখন হ'ব 23 তাৰিখ আগষ্ট, এখন হ'ব আমাৰ কোকৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত বা কোকৰাঝাৰ স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ অফিচ কেম্পাছত জইণ্টলি তাত হ'ব আৰু 30 তাৰিখে আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব। এই মেগা কেম্পৰ কাৰণে খুব এটা প্ৰস্তুতি চলিছে। আপচু ফালৰ পৰাও আপচুৰ কৰ্মকৰ্তাসকল খুব আগ্ৰহেৰে কাম কৰি গৈ আছে আৰু তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট আয়ুৰ্বেদিক কলেজ তেওঁলোকৰ ফেকাল্টি আহিছে এই কেম্পটো যাতে খুব ছাকচেছফুল হয় আৰু আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাৰ CM ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে নিজেই উদ্যোক্তা লৈছে আৰু এই কেম্পটো আমি ভাবোঁ যে ইয়াত আমি এপ্ৰক্সিমেটলি more than 2000 পেচেণ্ট আমি তাত হেল্থ চেকআপ কৰাৰ কাৰণে প্লেন কৰা হৈছে আৰু সেই একেখন মঞ্চতে একেখন প্লেটফৰ্মতে আমাৰ তাতে হেল্থ এৱাৰনেছ মিটিং অহৰহ চলি থাকিব। বিভিন্ন ধৰণৰ যোগৰ প্ৰশিক্ষণৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ বিভিন্ন সজাগতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে তাত আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আহিব, তেওঁলোকে লেকচাৰ দিব আৰু যিসকল ৰোগী আহিব বিশেষ কৰি আমি আমাৰ মেডিকেল এটা শব্দ কয় আমি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গ্ৰুপৰ তাৰমানে 30 বছৰ ওপৰৰ মানুহখিনিক যিখিনি লোক আছে সেই মানুহখিনিক আমি খুব স্পেচিয়েল কেয়াৰ এটা ল'ম কাৰণ এইখিনি মানুহ কি হয় সততেই তেওঁলোকে নজনাকৈ খুব হাই প্ৰেছাৰ বা কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ এক্সিডেণ্ট হয় বা তৎক্ষণাৎ ষ্ট্ৰক হৈ যায় কাৰণ সেই বয়স হ'লে 30 বছৰ ওপৰ ঊৰ্ধ্বত সেই বয়সৰ মানুহখিনিত সঘনেই তেনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্টবিলাক হয়। গতিকে আমি ইনভেৰিবলি ভাবিছোঁ যে 30 বছৰ ওপৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক আমি অন্ততঃ হাৰ্টৰ চেকআপ কৰিম। হাৰ্টৰ চেকআপ কৰা মানে কি BP চেকআপ কৰিম আমি আৰু তেনেকৈ ডায়েবেটিছটো খুব কমন হৈ আছে। ডায়েবেটিছটো যিমান পৰাপক্ষত আমি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকক আমি টেষ্টিং কৰিম আৰু এইখন মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহে উপকাৰ হ'ব আৰু এটা একেখন মঞ্চতে গোটেই দেশৰ কাৰণে এটা কমপ্লিট প্ৰচেছ এটা আমি হাতত লৈছোঁ যে তেওঁলোকে নিজে স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সজাগতা নিজৰ জানিব পাৰিব বা আনকো শিকাব পাৰিব আৰু নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে নিজৰ হেল্থ চেকআপটো কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আমি খুব আশাবাদী আৰু মই নিজেও আশাবাদী যে BTCত হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ মই CSD হিচাপে মই খুব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি খুব ভালকৈ কৰিম কেম্পটো। ৰাইজক আমি আহ্বান জনাম যে আমি যিহেতু তেওঁলোকক আমি মাতিম আৰু তেনেকৈ বিভিন্ন এটা ভাল খবৰ কি আমাৰ অল আছাম বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে গ্ৰাছৰুট লেভেলত গাঁও লেভেলতো তেওঁলোকে খুব সজাগ কৰিছে আৰু আশাসকলৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আমি চিন্তা কৰিছোঁ। তেওঁলোকক গাড়ীৰে লৈ অনা হ'ব। গতিকে এইটো এটা খুব অপৰচুনিটি, খুব এটা ভাল সুবিধা। গতিকে এই সুবিধাটো নিশ্চয় মই আশা কৰোঁ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ছাকচেছ হ'ব। ধন্যবাদ। আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় যিখন 1948 চনত স্থাপিত হৈছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক শিক্ষাৰ গৱেষণা আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ এই বছৰত মহাৰাজত জয়ন্তী প্লেটিনাম জুবিলিত ভৰি দিবলৈ গৈ আছে আৰু এই চেগতে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ সক্ৰিয় সহযোগত আমি ইয়াত এটা স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰ লগতে আমাৰ ৰোগৰ চিকিৎসা শিবিৰ আমি ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অহা 23 তাৰিখে আমাৰ কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আগষ্ট মাহত 30 তাৰিখে ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশেষভাৱে এই কেম্পটোত আমি এটা কথাই উল্লেখ কৰিম যে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন যোগৰ প্ৰশিক্ষক আহিব। আমাৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিভিন্ন যোগাসনৰ ইয়াত শিক্ষা দিয়া হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিখিনি
ৰোগত সঘনাই আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে বা স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপসমূহ কেনেদৰে ল'লে নিজৰ সুস্বাস্থ্য বৰ্তি থাকে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতামূলক ভাষণ চলি থাকিব লগতে চিকিৎসা শিবিৰো চলি থাকিব গতিকে মই সমূহ ৰাইজকে আহ্বান জনাম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিত যিখিনি উল্লেখিত আমাৰ খাদ্যাভ্যাস আছে বা থলুৱা খাদ্য বা আমাৰ বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাখিনিৰ সুফল যাতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তেনে এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সক্ৰিয় সহযোগত এই আমি শিবিৰটো BTAD অঞ্চলত BTR অঞ্চলত আমি দুই ঠাইত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে সমূহ ৰাইজকে মই সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ধন্যবাদ थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन